He's the wizard! I pozdrav Clasheri, ja sam Wizlord, da vi gledate još jedan kanal. Danas ćemo igrati Clash of Clans Challenge. Danas radimo Giant Challenge i sad ću vam ukratko prepričati pravila ovog challenge-a. Pravila ovog challenge-a su ta, prvo stavimo sve Giante, imamo pravo da koristimo healove, imamo pravo da koristimo moći na njima, ali tek posle svi Gianti budu umrli, tek onda možemo stavljati ostatak vojske i to. Kao što možete vidjeti, uzeo sam najviše Gianta od sve trupa, mislim, što se tiče housing space-a, to jest mesta koliko zauzimaju, tako da idemo da nađemo neki dobar raid. Raid mora da bude Town Hall 7 da bi bilo pošteno, pošto je Town Hall 7 kao i ja. Evo ga, našli smo jedan sasvim cool raid, tako da ide sad ovde jedan Giant. Ovdje ću staviti sve Giante i znači sada ništa ne smemo da bacamo sem spelova dok Gianti ne završe posao. Ovdje ćemo baciti jedan rage spell za Giante, ove su pali više od pola Gianta, ali evo ga idu i umreće ovdje više od pola, ali morat ću da bacim heal spell, pošto su mi Gianti najvažniji u ovom raidu. Znači sada čekamo da svi Gianti završe svoj posao, to jest da umru, da bih mi postavili sljedeću vojsku. Cilj ovog challenge je 50%, ako budemo prešli 50% challenge je kompletiran, to jest urađen. Ako ne budemo prešli 50%, challenge je nažalost neuspešan, to jest nismo uspjeli da dobijemo taj challenge. Tako da vidimo da Gianti se ovdje splituju, to jest dele se, što je jako loše, mislim da će ovdje odmah poginuti, ali bitno bi bilo sad da uzmu da ubiju ovaj air defense. Evo ga, opet se vraćaju svi jedan pored drugog i to će biti to su ti Gianti koji su odmah umrli i sad je red na ostatak moje vojske. Ok, ovdje ćemo staviti jednog vojnika, to jest jednog arčera, da vidimo da li ćemo uspjeti da kompletiramo ovaj challenge. Ako tako mogu da kažem, imamo još solidnog vremena i sad idemo tu da pokupimo ono što imamo luta. Ovdje se nam da ćemo pokupiti nešto ovog Darka, pošto mi treba Dark za Kinga, pošto uskoro želim da unapredim Kinga, čim unapredim ovo. Tako da 17%, ne verujem baš da ćemo uspjeti 50, ali evo ga, ide nekako polako, lagano, što bi se reklo. Evo ga, ovdje ću postaviti jednog. Ok, evo ovdje može da sruši nešto. Ok, ne, nažalost ovdje nećemo moći ništa i može da krene napad. Ali evo ga, kreće napad odavde, to jest ovi minioni i King. Ovdje će krenuti napad, evo ga, ovdje ide rage. Ajmo sad, samo krenite, nemojte samo da se... Ne, ovdje će ih pobiti sve, ovaj Wizard Tower, što je jako loše. Da li će uspjeti da reši? Jeste, ide rešava Wizard Tower i to je to, ovdje rešava ovo. Da li ćemo uspjeti? Da, ovaj challenge će biti izgleda kompletiran. Rešit ćemo čak i Town Hall, što znači da ćemo uzeti više od 50% na ovom challenge-u. Ovdje ću samo jednostavno, ok, ne, nema ništa od Town Halla. Ovaj osmica, kako se to kaže, wow, brate, morat ću da uzmem sada ovdje nešto. Ok, da li ću uzeti ovo? Hoću, uzet ćemo 50%, znači uspjeli smo ovaj challenge. Nisam baš očekivao da će odavde moći da gađaju ovdje ovaj Archer Tower, ali kao što možemo vidjeti, kompletirao sam challenge. Evo ga, idemo samo još jedan ovo da je uništimo i jedna zvezdica je tu. Uzet ćemo još malo luta, nismo uzeli baš nešto previše luta. Da li ćemo uzeti i ovo? Da, hoćemo, što je sasvim cool. Nećemo imati vremena za ovo end battle i to je 52%. Ok ljudi, to je bilo to što se tiče ovog challenge-a. Ako vam se svideo, bacite like, share, subscribe i mi se u sljedećem klipu. Ćao!